These are the first preliminary results of the presidential elections that the Commission has received and ascertained so far. Amatora muri Uganda, inkuru isumba zose kuvugwa by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, ibintu biri guhinduka buri munota muri iki gihugu cya Uganda. Mu nkuru yacu twababwiye ko dukomeza gukurikirana ibijyanye n'aya makuru. Duheruka amatora yatangiye ariko hafashwe imyanzuro ikakaye harimo no gukuraho internet. Aka kanya tariki 16 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 gutora byamaze kurangira mu gihugu cya Uganda, kandi n'ibyavuye mu matora by'ibanze byamaze kumenyekana. Birasa naho ibiri kuva muri aya matora bidatandukanye n'ibyari byitezwe n'ubundi imbere yayo. Ibivuye mu matora by'ibanze n'ibi harakurikiraho iki mu gihugu, cyane ko hari ubwoba bw'uko hari abagerageza gutera imvururu. Ikaze tubivuge. Njye nitwa Mupenda Joel, iyi ni X Trends TV. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Uganda ni Justice Simon Byabakama yamaze gutangaza ibyibanze byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Uganda, aho uyoboye ari Museveni n'amajwi 76%, ni mu majwi 5,323 n'abantu 779 yari amaze kubarurwa, nubwo abari kuri liste y'itora bangana na 21,649 n'abantu 67. Bivuze ko agikomeje kubarurwa amajwi, kandi ko bishoboka cyane ko Bobi Wine uri ku mwanya wa kabiri n'amajwi 19.85% ataza kwigobotora Museveni kugeza birangiye. Niba mwabyumvise neza, mu majwi 5,323,779 amaze kubarurwa, Museveni amaze gutorwa na 3,900,438, naho Bobi Wine ni 1,312,000 n'abantu 38. Bivuze ngo igiteranyo kigaragaza ko abamaze gutora Museveni bakubye inshuro 3 bamaze gutora Bobi Wine. Abandi bakandida banikiwe nubwo nyine kubarura amajwi gikomeje. Nk'uwitwa Nandara Mafabi afite 2.8% kuko amaze gutorwa n'ibihumbi 108,301. Ku mwanya wa kane kandi haza Mugisha Muntu ufite 0.58%, amaze gutorwa n'ibihumbi 29 n'abantu 504. Haza Frank Bulila amaze kugira 0.45%, aho amaze gutorwa n'abantu ibihumbi 23,667. Robert Kasibante amaze kugira 0.31% kuko amaze gutorwa n'abantu ibihumbi 15,929. Mubaraka Munyangwa afite 0.28%, amaze gutorwa n'abantu ibihumbi 14,742. Joseph Mabirizi afite 0.21%, amaze gutorwa n'ibihumbi 10 n'abantu 910. Amakuru agaragaza ko site z'itora zari 50,739. Icyakora site z'itora zamaze kurangiza kubara ni 22,758. Ibindi biri buze kuba bigezweho biraza gutangazwa ku isaha 8 z'amanywa. Uko bigaragara, wavuga ko Perezida Museveni yongeye gutsindira amatora ntabwo yababeshye, ndetse biragaragara ko nta kintu kiri buhinduke. Uganda cyo kimwe n'u Rwanda byose ni ibihugu bidakora ku nyanja, landlocked countries, ariko nanone ni igihugu cy'ubwiza karemano berekejwe n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ni igihugu kiri mu karere k'ibiyaga bigari, aho gihana imbibi n'ibindi bihugu ari byo Kenya, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, u Rwanda na Tanzania. Buriya Uganda ni wabo w'ikiyaga kinini muri Afrika, aricyo Lake Victoria. Iyi lake iri ku buso bwa kilometero kari 68,800, ariko nanone Uganda igisangiye na Kenya, wongeyeho na Tanzania. Uganda bituwe n'abaturage basaga 45,000,000, bakaba babarirwa mu moko 50. Uganda n'u Rwanda icuri 9 kuko yingana na kilometero kari 241,500, mu gihe u Rwanda rwo rufite ubuso bwa kilometero kari 26,300 gusa. Iki gihugu kingana uko hamwe n'umurwa mukuru wacyo wamamaye Kampala, nicyo abakandida 8 bose bari guhatanira kuyobora. Abo niyo wereka guta Museveni wo mu ishyaka riri ku butegetsi National Resistance Movement. Hari kandi Robert Kyagulanyi Ssentamu bakunze kwita Bobi Wine, urusha abandi amashagaga mu bahanganye na Museveni, akaba ari muri National Unity Platform.
haza kandi Nathan Mandala Mafabi wo muri Forum for Democratic Change FDC. Uwa kane ni Mugisha Gregory Muntu Oyela wa Alliance for National Transformation ANT. Haza kandi Robert Kasibante wo muri National Peasant Party NPP. Hari Joseph Mabilizi wa Conservative Party CP. Hari kandi Mubaraka Munyangwa Selunga wa Common Man's Party CMP. Uwa munani ni Bulila Kabinga wo muri Revolutionary People's Party RPP. Uganda y'ubukungu bushingiye ku buhinzi, ibituma usanga yohereza hanze ikawa, ikagira ubukerarugendo, ibikomoka kuri petroli n'itumanaho, n'induri butangazwe nk'uwatsinze amatora yo kuyobora. Hari bumwe mu bushakashatsi bwamaze gukorwa turi bubagezeho mu kanya. Gusa abahanganye cyane basa n'ababurijemo abandi bakandida ni Perezida Museveni w'imyaka 81 kuko yavutse tariki 15 y'ukwezi kwa 9 umwaka wa 1944, avukira Ntungamo muri Uganda. Inkuru zivuga ko Museveni yavukiye mu muryango wifite wo mu bwoko bw'Abanyankole. Ise yitwaga Amos Kaguta, akaba umwarimu, naho nyina akitwa Esther Kokundeka wari mutima w'urugo. Museveni yasanze Uganda ikolonizwa n'Abongereza, bituma akura yigishwa umuco gakondo ndetse akajya no mu mashuri yazanwe n'abazungu. Ibyo byose byatumye agira imitekerereze yagutse. Ni umugabo wize muri Mbalala High School nyuma y'uko arangije amashuri abanza, ndetse nyuma ajya muri kaminuza ya Dar es Salaam yafatwaga nk'igicumbi cyo kurwanya ubukorone ndetse no kwimika impinduramatwara, aho yize ibijyanye n'amasomo ya politike, ubukungu n'imibanire y'abantu. Museveni wo bahanganye cyane ni Bobi Wine wari ufite imyaka 4 igihe yajyaga ku butegetsi bwa mbere. Nibyo kuko Bobi Wine yavutse tariki 12 y'ukwezi kwa 2 umwaka wa 1982, mu gihe Museveni yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1946 ubwo nawe yari afite imyaka 41. Yari akiri muto. Bobi Wine ni umunyamuziki wavuyemo umunyapolitike ndetse we yavukiye ahitwa Nkozi, ni mu karere ka Mpigi rwagati muri Uganda. Wine yavukiye mu muryango ukennye kandi utuye mu kajagari. Ise ni Sentamu Musoke yacuruzaga uduconco, akaba n'umubaje. Nyina Gertrude Namaganda yari mutima w'urugo. Yavutse ku ngoma ya Milton Obote ubwo Uganda yari ifite ibibazo by'umutekano muke berekejwe n'ibibazo by'ubukungu. Gukurira ahitwa Kiboga ubundi akimukira mu kajagari ka Kampala byatumye yinjira mu muziki ndetse aba n'impirimbanyi. Agera n'ubwo yita ghetto president. Mu gihe umunsi w'amatora wamaze kugera, ubushakashatsi n'ibarura rya mbere y'amatora bigaragaza ko amatora ari buze gutsindwa na Perezida Museveni ku majwi ari hejuru ya 64%. Abasesenguzi bavuga ko badafite aho babogamiye, bagaragaza ko Museveni ari ku muteguro kandi asa n'ugenzura byose. Kuri we byose biri ku murongo kandi mu buryo bwe. Bobi Wine nubwo nawe afite abamushyigikiye biganjemo urubyiruko, biragaragara ko biri buze ngo kuba iby'ubusa. Byitezwe ko nyuma y'uko hatangajwe ibyavuye mu matora, Bobi Wine atari buze kubyakira no kubyemera, akaza kwemeza ko habaye kwiba amatora. Ese abayoboke b'uyu mugabo bari bumwumvire maze baze kwigabiza imihanda bigaragambye? Ibyo babikoze cyaba ari ikintu gikomeye kandi kinyuranyije n'amategeko y'ubutegetsi bwa Uganda. Ni ikintu cyateza impfu nta gushidikanya, nk'uko biherutse kugenda mu gihugu cya Tanzania. Icyakora ibi nibiramuka binabaye, amashusho yabyo yakwira cyane ari uko internet yasubiyeho. Twakwibaza ngo kuki internet yakuweho muri Uganda mbere y'amatora ndetse no ku munsi nyirizina w'amatora, cyangwa se kuki bikorwa n'ahandi hamwe na hamwe mu bihugu. Gukura internet ni amayeri akoreshwa muri bimwe mu bihugu kubera impamvu za politike n'umutekano aho kuba ibibazo bya tekinike. Ibi bikorwa ngo hakumirwe gutegura no gukora imyigaragambyo. Ubusanzwe imbuga nka WhatsApp, Facebook, Telegram cyangwa se Twitter birazwi ko bikoreshwa cyane mu gutegura imyigaragambyo. Gukura internet rero bifasha ubutegetsi cyane mu gihe bwamenye ko abatavuga rumwe nabwo bari gutegura imyigaragambyo mbere, mu gihe cy'amatora cyangwa se nyuma yaho. Hari n'izindi mpamvu zibitera, harimo gushaka kugenzura amakuru, kugabanya kwiba amajwi cyangwa amakuru y'ibihuha, imvugo z'urwango n'ibindi. Gukura internet kandi bishobora gukorwa hagambiriwe ko imiryango itegamiye kuri leta, abanyamakuru, indorerezi zigenga bose babura uko bakurikirana neza uko amatora ari kugenda. Gukura internet kandi ni igikorwa cyo gukanga no gushyiraho igituta abo mutavuga rumwe. Iyo bikozwe ubwoba burabica, bakumva bari mu kato. Iki gikorwa ariko nacyo giteza igihombo muri tekinike no mu bukungu muri rusange. Imirimo itandukanye, urugero nk'iya banki n'ahandi irapfapfana. Gusa ushaka ubutegetsi akora byose, birimo no gutanga igitambo ku bukungu bibaye ngombwa, ariko agakomeza kugumana ubutegetsi mu biganza bye. Ni umunsi w'amatora muri Uganda. Papa Muhoza arashaka indi manda y'imyaka 5 izamugeza mu mwaka wa 2031,
aho azaba afite imyaka 86. Bobi Wine nawe uyu mwanya arawushaka nubwo General Muhoozi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni rimwe yavuze ko nta na rimwe Bobi Wine wakunda kwita ka Bobi azigera ayobora Uganda. General Muhoozi avuga kenshi ko ari uzasimbura se kuri uyu mwanya usumba indi muri Uganda. Gusa mwibuka ko mbere y'amatora yaba Museveni na Bobi Wine bavuze amagambo akomeye. Nka Bobi Wine yagize ati mwese muri Uganda mwabashije gukwepa igikorwa cya leta y'abanyacyaha cyo gukuraho internet, mwabaye abahatari cyane. Mwohereza ubutumwa mubwire n'abandi uko babigenza. Bakuyeho internet ngo bibe amatora kandi bahisha ibikorwa bibi byabo. Byose muze kubifata amashusho mu byereka isi. Ayo ni amagambo ya Bobi Wine akangurira abayoboke gukoresha uburyo bwa VPN ngo babashe gukoresha imbuga nkoranyambaga, byari na mbere yo kwita abategetsi ba Uganda ibigwari. Icyakora Museveni nawe yaciye umurongo utukura. Mu kanya mbere y'amatora yagize ati mugende mutore. Amatora araza kuba atekanye. Inzego z'umutekano ziriteguye. Ugerageza guhungabanya ituze araza kugirwa umuyonga. Museveni yasezeranyije abaganda amahoro, umutekano ndetse n'iterambere. Ngibyo kandi kumutora nibyo bari batoye. Turakomeza gukurikirana iyi nkuru.